sing pakon. Ai amres itu masih amres. Kengken saja ngare. Nang uren gelah. Ada yang ngatu nyakak di jantung. Nana kengken dong. Kengken long. Long. Ken lo belong jegek. Nang orang gelah panggelah nawang mirip le aja gelah ngide pengampura begini misi pengimpit nyakur bas ngencat kor dewa nge kengken lagot sana cokori dewa bagus lagot sana cokori dewa tedong jagat lagot sana cokori dewa laes terlalu meremehkan perempuan kor dewa nge wih lagot sesonan tiangnya suba makelo merabian ini ulian sing ngelah putra dan yang kor dewa sesonan tiangnya dini hah enak aja lu yang iya bang raos dek ngerepat sugera bang pekatan kene wau orang Jakarta di dalam oh ya ombo enggan oh ya ombo ayang ah ayang Bang sepalang terlalu melecehkan wanita slengernya polone kabluagen mare yang ini polone yang iya bang lantur san bo selenger wih Tiang anak likat bungut tiang ini tuh ngomong mulanya tiang ngepedeng awang-awang dan yang halus okenan mas seringkatan bungut deh pelajen nak raos yang kedua dong sing kengken kenalen nak dingsan bener kita ngaco inge awak terlih ada aneh tapi bekelnya dicabang lah cucu waduh cucu bekuliah bekeleh orang saja sing resep gelah jak misi jangan kuno bungo bunga napau bungan ladeng belah negara senter China melodotnya ini jang ini nak sekarang raos gelah mah lu center mana kita yang pesta seni itu pesta seni yang pernah ngawag-ngawag gini kenten mangga teratur belah negara batura ini marah beliang lam-langan nih balon ini usah saja kengken sing resep tadi gelah dari ngeraosang iya di bensing lah putra pen merasa bagus pen ngalin nak kengken sing resep lah nak ngudian saja nih kengken langsung lantang bungut nang raosang Jai pura-pura membalikkan fakta dasar laki-laki jomblang ketok aneh duh kijawa waduh ngabonda ngandeng ngalu sadong ngelut bangkiang ngisi lak pae nah adeng nak pandasnya kancot mempait ini bungutnya lambeng saja nadi ngeraos misi negakan apa ngajak nak lo megandeng megelut nyen ajak lapidan ini nih Sien. celangan bungut kan mata nyen ajak gelah hijau anak lo rambutnya cara bok nih silitnya cara jet nih batasnya menek nengklang megane ngisiang bangkiang cuy anak saya ngerti gati boyang lalu yang ben jadi tiang tuh celangan bungut kan matane bidan yang ngenor nyen ajak lato on jijang dan ngenot anak wenten berita wau Takkan bisa orang ini semua nyen ngemang berita gitu nyen ngortang gitu orang bibi nikah aku tuh ngelaparkan dikingser ngorang ngingser sing orang besar Dijang ngilang di kono dewo bisa aman gitu halo yuk pernah tembak memang Aku sejati ini kengken yuni bibi. menang makan selesaikan nakalan
sing ado yo. Mapan miring Ida Dwagung lakar godao. Ida Dwagung putra subuh mapica udang songket sabut songket. Jangan kau tapi Sing do komo kok de pica melu tunas Ida Dwagung gede. Jalan tunas bicara. pakaian setel. Kan pas sentel komo jat lo. Sud ko sabut poleng. Nyetel ke dao. Ha. Udang songke. Sabut songke. Sud ko sabut poleng. Son sahabat boleh. Kamban songke. Ha. Sandal songke. Siapa saudara songket? Sing. Ai, semandal mini ya. Boy dia ni dao. Dia campur lah. Sekali. Kecil yang gede. Nah. Udang songke. Ibon majaran. Oh. Mang do nyetel je tu ngaya. Ben Mang do mui bawa iringane saking korepan ngaya ring do pura. Sampun nang bas mudah san jagate dan. Mang do nyetel tu. oh. Bangkin dunas. Nah, pangjangkep sing je penganggo duwen neket keseselet ne pusakan kelakal bang. Nah, Sedau rau ko saung ni. Bang, Mesrat Riki. macalah. Nang Sing balen, bocor manku. nang balen. Tuh. Kantun kadi nguni tajap mangan yen kudang mesah sampun padam kepadaman antuk kris puniki. Iyane pino angon ngancuk bongji kengken yo. Padam titiang Dwagung padam sepisan padam. Kaden sai subuh aja nutur sing je senjata na tajap lanying duan bisa natunin. Raos munyi mangan tekan senjata awana deken ucap wasita nimitan teman mulaksemi wasita nimitan pati kepanggung. Ulian raos bisa ngelanang nademen. Ulian raos bisa ngemasin mati. Tendados misuna. Sejak itu Nggih. ci banyak itu. Nah, Dados jalan mula bijone cibok itu. Napi sisip titiang, napi uang titiang ringangan Cukuri Dewo. Jak punya san kebiasaan sini. Nek sing panas-panas orang sama. Apa kalau tang manung kan yadi? apor. Napi titiang dan boleh, nampak titiang dan boleh ring yari. Tuh, lo belong maka saksi. Tadi ci bisa ngerosang gelah man kone ngandeng nak lo mekelot. Di belo matur. Au. Rambut dia patuh ala tu. Silet dia patuh ala jet. Belong. Jangan ngomong ke jet bang. Yen nak ke urup-urup pinang urup empangan beno bahasa kilo. Yen ngai lame kamone lame hang do bungut se lame hang. Apa turun cang kan Dwagung istri? Hah? Kelak-kelak tol ketikung kene pincak cang nasi bonya. Garang, bani mingsak sedot ceng nasne. Berajaning sap. Man mata gen klik-klik kar barong. Apa rasang beli gingser busang? Apa ada raos cang dingah nyai? Ye, binga cang apan cang ireng ida Dwagung istri apa karaturin ida Dwagung istri satu. Satu apa bawang suno? Sang bawang sunat Dwagung istri. Ay kedek-kedek pejagot kamu nien. Garan jager pak serpen cang bungut ini nih. Kare cang le cang melajah masih karate dan dua nih. Jagot leklat jam sat. Jager main serpen nas nih. Dwagung istri. Sampun inuni cokari dewa iriki. Man belong lentuni. Lentuni. Ada. Yang kita unduke. Mari dia Dwagung putra negakin nona. Maneng anak lu. Batasnya meneh. Di mana ini si Bangjang? Rambutnya cara bok nih. Siletnya cara jet nih. Nyenok betul gitu. Jak donyi cara barong landung bapang ini diap jangan bedengklang. Dijo cang ngomong gitu. Pidan cang ngomong gitu. Dijo ngomong gitu. Au. Dini. Pidan. Busan. Busan tahu. Au. Au. Oh. Nyelekoh perajaan ini. Milut nengeng delik-delik. Au. Sar. Yang kene solahnya man kene. Dulia nyiceng singal.
di bangkiangjang menek ketunun diturunjang lagi ke bawah di suban di bawah nih sirah gelat lagi encin no Seberapa makin? dia ci sebatna Berapa? kelmatjang nas nih Dusak. tuman ser japi itu ada pedekat nanang kipitan maku salah kusolahkan gelah yang kene solah kene abong dosa kurang pati jak mati ci gingser Cina dia kepisan yang bebas kan megitah di sini Bang, Majang. Cuma belang Majang Makin atuh dua. Ayo bang, nenek tuang nas nih. Makin. Sampun saseng mada mengjadmur masa cicing bro. nah ci ya Titiang menyambung ajaipun, bang yang titiang muputaipun, nenten sadang kat kemau puniki angin ngemada mengjad bosora. itu nah yang itu sedang melang pangseng gelah nyuruh belakangnya Ya, titiang mana bang? cing madang Ya. lautan buktinya Mang dari pun bang ten melai. nah Kapan bos? Yang. Ya. Bang rasa mas. Kaki berkayang masih. Tawang, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, Tawang Ki. Nanti berasal. Oke, usah tolong fitnah nih. Hai. Hati-hati ya nggak bekas. karena mangku rangket ibu Hai. Awas. Benar. Ayo. Siap. Mangku rangket. Yang kurang dikit. Jejak seperti. Yang jejak mati, Ya, mati. bisa nak ibong ngomong bisa. nah Jenang mula aneh jani kebancet urip kayak ini. Sebab mau corek ada anjing itu diselarkan. Aneh nyorek. Diselarkan. Hei, Yang pedes. Cang mau nyamong aja Ci. Pas berseruh pang solas maman kini. Pantas ni nanti pepinah nemen tepung. Dong ni kini kan Pak Janji. Memarah ke jadi puri. Lah, janganlah nyamong nak pokok sekali. Salah gangsa. Hai. Depinal yang leak ini kematian nenek. Adi membunuh sajaan. Ya dipet kalau nak takut dekat cai. Ngin mati yang cai. Orang cang. Sing meklo ket mati cowok sing tahu. Sadang bangko ci bangke. sing medaya mesedan engkel noleh yang mati yang nyamane dong dan liati mulai nyetel sir japi ya guyu gelas sing gitu jane jak melah patut cingerdano tunggalang bayu sabda hidupnya ini toleh manjing sang yang pasupati metemang kalam mati ji gingset ada ngelah tungkang undang Kok tak mati? apa kalau tunas Bukan tunas. Makalang mati kekotokan nih. Nyebak kalau Kimon nyebak. kalah tunas titiang ringangan syukur dewa. Hah? Dalah mang no boleh titiang mentaken ringangan syukur Oh dewa. kalian kalau mau pamit kan doa-doaten sini Enggen Manut kan diatur titiang kepajaran tuh penyeruan belong. Wau dukoi doyari. Ya, dukusan mau ngapres kan main pemuda ngupang sama seng ustari Sipang suwek becek iya. Becik. Ini belah. yang nyak kena kue aja somah demen itu luang carci ya sapuniki bagung gede tasik keni sekarang keni tasik keni titiang malih syukur dewa. kena sih Enggen Yen duka ide yari punika cinane yari yang kasar yang cenindra rengangan syukur dewa cemburu bawa seturah mangkin pina keciri nungal selulut kantun nasih idone mengsiki rengangan syukur dewa diastu limang wasa kepuilang dan mendue putra kantun melekat cintanya
Yen cinta sama dengan cemburu, cinta yang apa? Cinta yang sudah melekat tai kucing terasa coklat. Oh, kena cine. Nyugjokin pokayun ide yari. Sunito. Tai coklat rasanya Yang kadi kucing. tamo tang wenten tamo jan. Kanser, siapa bungutnya dari Pak Brate Cinawang? Nawang Pak Brate. Sing. Berak mau petel. Awang berak mau betul. Ada bungut danan. Nggih. Dong sing gegen lewung saja Nggih. pengen yakin aku Bro. matumu. Awak tuh. Bro, jangan uluk-uluk awak tuh. Paman. Tunggu udah dari paman matur bunga kayak sepaknya. Jangan uluk-uluk. Dong super. Kau naik. Wah. Kadang das mati. Kenapa mati das itu kan dia? Jangan lagi ngajak angkat lagu perkosaan nan. Tinggalin. Doati engal cenindra tekening dewek beline parotaen menapukin bali ngajak anak lu makawanan ragan adi ambul kayang jadi Kalau beli monakoni, mirip adi subonawang gali galan beline, yen apa kena lo jagek, apuas beline bel. Duh, Wiyap pasang cana pukin sing tawang ji. Ngapain? Para mengalir penonton cek. Di mari ya nih penyanyi nenek Jak nenek neltel puas bisa aman sih dari begeneng tahan bungutnya. Puasa nyetel tuh. Benar ya kenal buat cangetel tu buat cangetel amah kan baik. Action. Action. kenangon. Puas lagi pesu, ya sembang pesu puas jadi penyakit. Bel. Mimi kenangon Biji yang biji. biji jiji Oh, jiji. biji ono daluman Rajunane nyalantara aku merca pada nuwites kendewek gangsar. Wis ada Rejuno Rajuna. ada Rejuno ning anggap wanyu tetawang tu Apa dah? keloping cara keloping ini Ben, Rajuna lekat si Dori. Aka kene gobane mau pelan kene nih. Awak leke, awak bawa makere mewate cengkar. tinawang leke aja karang asmi jak ngomong Wah, udah miluan orangnya. Ini ratu beliau. Di tiang banget nungsur pengampur ringangan beliau. Dua ning sane wau bes banget di tiang berang mantir ringangan beliau. Puni kayuk ditih terus nanti tiang ringangan beliau. Dagang, talar titiang magawan gerang lung serampura. Riadukan purun langgana, sane wawu titiang matur cacau rengangan cokori dewa ratu Nah jatine di semana kena lo. Sapun Iya di ngamres ngamul mengadu ke yang aneh yang cara lolo. Sing mula aneh pahit gumanti rakan ngawut wang seger. Manis apa pos manis sing. Jatine tanpa suwun beli pesan buat pemal kini dewa palakan adi. Pinaka bukti rumah ket tresnang dewa tanobah tanobah beli tanpa suwun beli pesan tu adi. beli sampunang semua ni. Rengkapi terus nanti tiang ringangan beli. Benjangan di tiang padem, semalen nyiru adinya di tiang beriki kemerce padem. Dumadak mangga presiden di tiang setadeng medung ngilangangan beli. Kumadak saja kayak yang kebakas itu adi. Nah jadi mawinan beli syarat ngerawani dewa beriki. Sapun api beli. Ne jatine beli kelawan dewa karsang pendina kalingsir. Pambudal aja tangkel ke purido. Ibon di tiang kering jagat dapur sapun ikon. Kamu sena kalingsir yajung. Rehning kelakar itu nangun karya. Mupuk pedagingan dengan taklingin itu di pemerajaan. Makawanan beli kelani panglunga ugije ke purido. Yen sapun ikon sedang beceko pisang beli. Sampun suwe di tiang nentenanin tangkel Buddha mereka ke jagat dapur. Melat pisan manah di tiang mang nani presiden tampil ring ibu kali ajen di tiang. Beli kemasuk itu walau kini junuknya adi. Sapun api. Ini maruman
dasar ngiring beli tangkel ding nak lingsir bagawan redu ini Ya boleh ngiringan itu. dadi sangkan yang pawacanan itu ampura sing pesan kalau bro memargi lainane mangkin doning ke bos ukune tanpa guru semut sedulur salpe anaut yanne kone puruk tanpa riwangi lakar nemu bayu Kapialang harus pemargi ring. Margi. awenan ngiring jo ukuran memargi Beli, yang dia munikine sampun melat banah titiang pacang tangkil ring idenake lingsir. Ngiring sane mangkin je beli. beli ke masih dot walau yang ne tempalin tangiringan kade ucan nak lingset sing alpa ke guru ada nadi Sampun ang jenika gagona beli. itu sama ke langit nabi itu sing tadi nak panikin tahu jangan itu Beli, yen sapun iki kemana sampun antuk titiang. Menawi beli ten kayun pacang nyarengi titiang budal mereka ke jagat dopuro. Ingin, yen beli ten kayun bang yang titiang sarang penyeruan duene. Tuh, nawak-nawak yang laku sampun cokor dewa memargot nenten kesarangan antuk rapi duene pet cokor dewa disampun rau ring puri dau pura petakeni lari santuk anak lingsir ye cening jegek coba dekat di puri merapen ceningnya di joido pun api antuk nyawis petaken anak lingsir nang ulah-ulah ngadi hujan aja bawa gitu udah maksud pikayun Yang kayun-kayunnya waktu bagung istri. Menawi daging sekali mau sirake. Wilah-wilah reangor. Aduh dua aku mana cukur dewa nih dan bapak. Pangayang benyang marga. Kok pak? Kan kurupan cebaya ngiring. petes ngarago takon beli dia udah Bagong. hijau Kenapa antuk? antuk pacang lungo ni kodo mau dasar antuk pekayun ning ya medulur rebat syukur dewa tangkil kedau nirdon ayah-ayah duwe di tiang nawak mapungu mungkin kang yang nganap kasur kadi parum ring bebanyaran sapi yang sampun ngereh kalah menang dumadak rahajang pemargine dininten nepet sampuneng saling jempulung ian mula sing tadi punggal beli kayun dia pangjak permangkin je budal kede nah beli sangalah lan wala alo ayu kawan becek ngiring pada dua kan Ngiring beli. Yen sapun ikang ngiring dimakin memargi ngiring. mumpung pon rajak suno jalan yang Giring, urusan bikin nasi cering mereka. Ngalau jangan.